Sige, paminaw na to, may gala si presiding judge. Presiding judge yun, ha? Senator, judge, and presiding officer. Senador Chis Escudero. XFM Katropa. The Constitution provides that no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. With emphasis sa all, di ba? With 24 members of the Senate, a literal interpretation of this means that conviction requires the affirmative vote of at least 16 senator judges. This literal interpretation finds direct support in the 2000 case of Bayan versus Zamora, which concerned the Senate's compliance with the 2/3 vote required to concur in a treaty. Despite having only 23 incumbent senators at that time, then Senator Gloria Macapagal Arroyo was elected as Vice President. Therefore, there were only 23 senators. The court held the charter provides that the Senate shall be composed of 24 senators. Without a tinge of doubt, 2/3 of the figure, or not less than 16 members, is an unquestionable compliance with the requisite number of votes mentioned in Section 21 of Article 7. It behooves, therefore, all of us to observe the same fidelity with the Constitution in this trial, which affects not only the mere ratification of a treaty, but more so affects the substantial rights of the respondent, as well as the sovereign will of the people as expressed in the overwhelming mandate given to her. Mora to, Gab. Mora to. Salamat. XFM Katropa. Sa mora to siya, mundo. I think atong giingon ako kanina, mo naman tong mga igalang giingon ni katuwa ako explanation mga igalas. I'm referring as well sa ginaingon mga igala ni Senador Francis Chis Escudero. Literal interpretation mga igala, the Constitution states that or provides that no person shall be impeached mga igala, without the concurrence of 2/3 of all its members, with the emphasis sa all. With the emphasis sa all, kaw mingog some. With the emphasis sa all, and the Constitution as well provides mga higala nga ang Senado is composed of 24. Wala giningog 24.1, wasa ningog 23, and then ay kaso pod mga higala niya na naitabo, itong Bayan versus Zamora mga higala nga 23 lang ang ilang kwan, pero gipangita gihapon ang gibasihan gihapon is ang 24. 23 lang sila nga present. Kaya nahimo ng Vice President mga higala si President Gloria Macapagal Arroyo mga higala during the time, and then kini mga higala nga nahitabo ilang gyapon gisunod gibasihan gyapon latong 24. So naanay precedence, naanay jurisprudence, and jurisprudence is not just a precedence. Jurisprudence is a part of the law of the land mga higala. Balaod na sa mo ingon kag jurisprudence. Bullseye. Dili lang siya kanang na may ingani nahitabo sa una, parehaman ani nahitabo, dili lang ingana. It is not just a similarity of events, mga higala, dili lang mamuhunong dia mga kaigsuonan, because every decision mga higala nga desisyonan sa korte form part of the law of the land mga igsuon. Unta na ako ikatubag sa exam. Alas 9:46 na mga higala, tag na subuntag, basa na lang kong mensahe. So, di na ko mo comment. I will not comment any further ni ini mga higala. Kamu na. So, sa inyong tanaw with this, pila sila pikas gani Gab? 13? 13, no? 13. They need 3. Kailangan nila tulo. So, sa ibuhato nila, kasuhan na po nila. Di na mo effect ang kaso, di ba? The more sila nga mo kasog daghan, doon pa nila mga higala ang, bisa pag apelo na sa Padilla, the more sila maglisod sa 16. Di na ako kayo taason akong komentaryo ano ba? Para tagaan ta mong room nga kamo na mo decide what will happen. What will happen? Mga higala na. 13 sila, no? Maybe sa ilaha mga higala could be swayed by the weight of the evidence. Pwede pa mga higala sa ilaha. Pero ilang gihimo kasuhan si Marcoleta na mga higala, no? Dili siya magmatter karon. Ano man, gi-uphold man gyud mga higala even ang presiding officer kung sa Constitution. And if you have problem with that, go to the Supreme Court. Adto mo Supreme Court dito, reklamo mo dito. May buntag di mo dia, that's Ray Madanlo. Kumusta dia sa Europa? Noong sa pag-urasa dia asa man karon nga nasod.
Naaba ka og Germany, naaba kag Austria. Matay no? That's nagsigira tag baktas-baktas sa una sa Butuan ba? Nangabot pa ta dito sa Daplin sa Agusan River kay nangahimo tang mga dato sa tribo. Kay para lang yun makabaton tag yuta. Ay! Paghiman-himan day, scam dito itong nasudlan nga tribo. Naman dito yung mga kaso di ay. Pero wala na, kuha na ta, na ritualan na ta, mga dato na ta eh. Ang bundag ni mo that's amping kanunay sa Europe, no? Si Shane D, good morning from Maragusan. Good morning dia Shane D. Good morning. Elmer Curioso Cabilio, maing bundag Laniwaga, good morning. Good morning. Mayong morning. Now, para matapos na ni Maygala itong programa, tapuson ta na ni. It's up to you, Magaygala. Kamu na ani, basta ingon ang konstitusyon, 16 lagi. No? Mga Kaygala, there's no compromise to that. Dili mo apply diri si Mr. Bendalo. Di mo apply diri mga higala ang bend the law. Unless otherwise, usabon nila mga higala na sila usabon sa konstitusyon or pero lisod kaya na mga higala, kinahanglan ta diha og kuan, kinahanglan ta diha og konkon. Dugay pa mahitabo. Mao ni masunod karon mga kahigalaan. So, bisa pagtanggalon nila ng uban diha, samot sila maglisod og abot og 16. Anyway, 13 naman kuno silang sure. Kulang silang tulo, kisa may tulo ilang idugang. Di man na madaag kaso na. Kaya imo nang kasuhan mo, samot, di gihapon mo makaabot, there's an impossibility. So may tabuan na mga higala, bayaran siguro. No, tagaan na lang malita nga dako kaayo. 3:48 sa Buntag Dutch na ako sa Trento, Italy. Oy! Buongiorno. Buongiorno. Basta-basta Dutch ha. Italian na po ka Dutch, Italian. Kay lagi ng kanak lumon lagi.